Iti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, teserya tayo ita alawas na pauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Intas sarungkaran ti anak tayo di balay ni Jaren. Ang mga no agpungtot ka ijay, kat day tapusom. Makamunitan. Basta sarungkaran ta ti anak ta. Liklikam nga ron ti agpungtot. Ang mga no si kamot ti arayatan mi ijay. Ikagumaan ta nga alaan ni Faye. Yawid talangan. Day ta kumamot ti ibagak. Iyawid tan ti anak ta. Mapanta nga ron. Sapay awan mo't di sinalbag ang driver. Kapilitan na siyak ti agmaneho. Anyangay, Daisy. Adda ka din chat ni Faken ka? Awan pa'y nga rod. Nagawid lakit din ni Sir Jared. Iso asaan anaikan iti gundaway nga agchat. Sinalbag day at Jared. Kaslasaan alalaki, tagkabil iti babae. No apay mat nga minakasdya day a tao. Saan nga min akayat ni Faye? Tadi na ammo ti umisem. Ngam napilitan dya tao. Kasla dagiti dadakkel na mutla ang tinangisagmakan kwa na. Kaslakastan ta pinilit da anak ki asawa ti anak da ka ni Jared. Ti dakas na. No tinaganak, ti agpili iti asawaan ti anak da. Pudno day ta imbagam. Itatakas dya tinagbanagan ni Faye. Makonsensyada matlang ata. Itaman pa'y adi ka mapan agtrabaho? Kayat mo apumanawa? Tapno maaramid mo, ti kayat mo, ha? Di mo ka di ammo a Domingo ita? Diyak pa yan ammo ti aldaw. Gaputa saan akong amang opisina. Weekend man, wano weekdays. Kasla parehas lat na. Adalat tamat rason mo. Ibagam kit di, adi mo maaramid ti kayat mo. Iso akay kayat mo, no awanak. Imbag tamong. Diyak lakit nga ron makatiyang. Tamakitam ti cellphone nga intan ni Desi. Oh, anya manan ti itantan na mitim mo. Awan, agdardaragudug ti tiyan ko. Iso ama panak ijay CR. Ang mga nuumay nakpay bantayan ijay CR. Yalak ko ti kwarto kan CR. Tapno saan ang makaunag. Agtyatak kin ni Daisy ijay unag ti CR. Adatan iti batog ti balay ni Jared. Apag iso nga inlukat ti katulong ti gate. Adeta, nakita na tan. Anak ka ni Jaren. Ay, adda, sir. Ngumsan kayo pa'y nga umunag. Inak pa'y ibagakan ni sir nga adda kayo. Anya, apay masapol palangin kay pakada. Ay, kasta nga min ti patakaran ni Sir Jared, sir. Ay, masapol nga ipakaamukan kwa na ti umay asa nga ilay. Sakbay ang makaunag. Ay, aguray kayo labiit dito'y sir, ma'am. Na, nagalas ka ti ugali dagitan. Di na tapay pinaunag. Itala nga mapasamak iti biyag ko na ito eh. Ti sandak apastrakan iti balay apapanak. Ay, sir, adda dagiti dadakkel ni Madam Faye di Tarwarte Gate. Kaya't dati umunag. Ngam saan ko pa'y apinaunag ida. Nasaya ti naramid mo. Ala, ingkay ibaga nga awan kami kini Faye. Ibagam adapan kami nagpasyar. Nagpasyar? Kat no adda kayo mat ditoy, sir. Tungpalam ti imbagak, no di mo kaya't adakas ti mapasamakan ka. Ay, Ala, nayunak ti sweldom, no mapapanaw mo dagita at tao. ay, nayunan nyo ti sweldok kunayo, sir. Wen, iso adarasam, tama nga nurumar ni Faye di ta CR. Makita na, nga dadagiti dadakkel na. Makita dan tumat ti limitam iti bagiti anak da. Ay, matungpal, sir. Pasensya kayon, sir. Madam, jak na puutan arimwarda kanugayam. Napanda nagpasyar, kunati kadwak akatulong. Nagpasyar? Agpaiso ka diti ibagbagam.
Agpay sula unay, madam. Agsubli kayo kano no umay alawas. Taaddadan ton. Sa dino ka no tinagpasyaran da. Day tati saan ko nga mo, madam. Ay, amang ano, nagturda pa ijay Hong Kong. Wano, ijay Singapore. Anya, kasla sa anak amamati iti bagbagam. Ay, pasensya kan, ma'am. No di ka mamatay. Ay, irikap kunday to gate. Tada ngamin aramidag, madam. Intando na to. Awan mo't gayam ti anak ta ditoy. Pimanaw da ka din, dagita disturbo. Sir. Imbagak anapan kayo nagtor ijay Hong Kong. At damot gayam utek mo. Ato'y tinayan ti sweldo ako nak. Ha? Itadyo kanyak day ta sa nga ribong, sir? Wen, tama gusto ak ti inaramid mo. Pimanaw dagiti disturbo. Ket di da nakita ti limitam iti bagi ti anak da. Mayat nga rod ti imbagak. Anapan kayo ijay Hong Kong, sir. Talaga amayat. Kayat kulaunay. Hello, Ninang. Apay ka di, Mark. Madlaw, analiday ka. Diyang amin kaayan ayat ko. Pinilit ti dadakkel na nga ipaasawa. Agpapaarayat, Ninang. Apay nga agpapaarayat. Kat, ay ayatom ka di pailaan. Oo, Ninang. Saan namot abasol ti pan nakiasawa na. Ta pinilit dagiti dadakkel na. No adama itulong niyo, ay katulungan niyo. Oo, Ninang. Maasyanak kan kwa na. Ta di ka no kalay sana kat naliday. Ay, madingamin. No tinaganak ti agpili, iti asawaan ti anak da. Oo nga rod, Ninang. Kat kasta tinapasamak iti ayatak. Ne, apay na insardang mo ti lugan. Kat addata iti tenga ti kalsada. Maulaw Ha? Apay ka di, sir. Anya ti mapaspasamak. Mark? Sika ka di dayta? Madam Lorna, da kayo ka di. Apa asim mardang kayo iti tenga ti kalsada. Maulaw ka nun ni Don Ato. Iso nga insardang na dito iti lugan. Mabit lang nga rod, madam. Ta ipaigid ko tilugan ko. Madam, apa yan? Nakakidamat na ni sir. Mabit lang, ta idandan ko. Siya kung ti agtugaw iti driver's seat. Siya kung ti agmaneho, tamapan tayo di ospital. Bueno, sige. Ipan na kami laangan iti ospital, Barok. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama ka ni sir, madam. Ang data yung dito batog ti emergency room, madam. Umayin dagiti nangawit iti stretcher. Iso ka din dayta sumungat, Barok. Huwag, madam. Ay, agyaman ako unay. Ipandan iti emergency room ni sir, madam. Urayin niyo langan. Ta urayak mat, no adamanan ti chat ni Fay nga agpapaarayat. Adan chat ni Faye. Agpapaarayat nga agpaiso. Nasayat no kasta. Ay kung gayam. Nasalamaak dagiti dadakkel ni Fay iti kalsada. Impan ko iti ospital ni sir. Unay mat lang arudan, tagigiddan ti parikot da. Kaduan ka Jefferson to. Ta ipakitam day tatchat ni Fay nga agpapaarayat. Intang arudan, barang agunayan dagiti pulis, ket mapanda iti ayan ni Faye. Ala, mapantan. Patip karam ti pakinakam mo. Saan ka pa iluyos iti danag tapno matulungan ta ti anak ta? Sino dyan ang tulong ka na ta? Kas nang nangag ko tinaga na Mark. Ni Mark asigod akayan ayat ni Faye. Idiin nyo nagdaka iti emergency room. Nagdardara sa Pimanaw. Taarayatan da kano ni Faye. Kudakon kat. Ulbod nga ron da ija katulong. Imbaga na anapanda ija Hong Kong. Talaga nga min ajak mamati anapandaadagos ija Hong Kong. Kasano nga ron ti panangarayat ni Mark ni Faye. Mapan nga ta iji balay ni Jared. Adatan ditoy,
Intan ipakita ti chat ni Faye. Sapay kuma, taaksyonan da adagos. Adapay matkit di boses na di tangag pakpakaasi. In record na. Sana in forward kanyak. Saan mat asyak tinangi record? No di kat iso a biktima. Sapay la kuma, tamapan da adagos ije balay ni Jared. Wan kumaa. Adala ko maamuta dito'y presinto. Tapno agpakpakaasi takin kwa na. Sapay la kuma, taaksyonan da adagos da ito'y. Apay, asino kayo? Taon mo nagkayo matlatan itigit may. Karaman kan sa mabalod, no di mo pa ilairuar ni Faye Morris. Ha? Mabalod? Ay, sana? Apay ko maakaraman ak ngay. Tila ang amok ati ibalod yaw. Isurom nga rod ti ayan ni Faye. No di mo pala isuro. Karaman ka mabalod. Ha? Ay, sige, intayaw. Inkulong ngamin ni Sir iti kwartuda. Tapno saan ka no apumanaw. Apay amasapol pa nga ikulong na. Ay, kuna ngamin ni Madam Faye nga agawid. Iso nga inkulong matan ni Sir Jared. Apay akadwam da kita pulis, Violi. Damagan yung kadakwada ano, apay ngay may da, sir. Inkulong yumot ngamin ni Madam Faye. Di kailan nasyan kan kuana. Anya ti kunam. Umay da arayatan ni Faye, sir. Isuro yo kuman ti ayan ti kwarto yo. Tanasao ni Violi nga inkulong yo kano iti kwarto yo. Sinalbag ka, Violi. Insagmaknak! Kasanungay nga insagmak kayo. Kada kayo mat tinang ikulong ka ni Madam Faye. Saan mat asyak, sir? Kot inda aktipan nakatiliw ni Jared. Taadda ka amis mo ijay ang nakita dagiti pulis ang nakakulong. Agyaman ako na kada kayo, Mark, Daisy. Imbag, tada intad ni Mark a cellphone nga inaramat mo ang nagchat. Isumat inaramat mi ang nagkamang iti pulis. Pakawanan na ko, Mark. Kunak no nang lipat ka, iso adi ka nagpakpakita. Naawatak ti amin, Faye. Imbagak mat ka ni Daisy tinapasama kanyak. Kat amok nga indanon na kan ka. Iti inaramid ni Jared kanyak. Paibalot ko. Kan ipagnakmatan ti papeles para iti pan nakawaswas ti kalay sami. Ala, intayo nga rodan iti ospital. Amangan no agdanda na gandang itinaganak mo. Mama, apay nga kayo manan dito ospital. Idi naggapo kami iti balay ni Jared, tasarong karanda ka. Di na kami pinaunag. Tanapan kayo kano iti Hong Kong. Anya, napan kayo iti balay ni Jared. Agawid kami kuman. Idi naulaw ni Papam. Insardeng na iti tengga ti kalsada. Imbaglaang nguntada ni Mark. Iso tinang tulong kada kami. Saan ka di nga uray mamirmiraot ako nayo? Kat nabak nang mati pa nagpuspuso na, Mama. Naamiris mi nga roday taiha. Ni Jared ti pinili mi. Ngam saan mo't gayam ama ikarikan ka. Itata nakabalo din ni Jared. Ipagnak ti papeles para iti pan nakawaswas ti kalay sami, Papa. Andakan ka na taiha. Saan mo napakibiyangan no sino tayo term? Sa anak mo't siguro ang makabasol. Tanapilitan naklaang mo't anak ikalay sa kini Jared. Kan inabuso na mo't, Papa. Nakaamiris kami niha. Maligayam ti mata pombre, akas ka na kami. Oray pombre, no baknang ti puso na, akas ka ni Mark. May mayat, ngam ti baknang awan mo't puso na, akas ka ni Jared. Saan kayo kading agkadkad? Numawaswas ti kalay sami. Kat agsinublan kami kini Mark, Papa. Wali ha. Kitagkidawa kiti pamakawan ken ka, Mark Barok. Tao tayo lang agkamali, sir. Ti importante, kat nakaamiris tayo. Taday tati kayat ti apo. Pudno ti imbaga ni Lorna. Anatak nang ken nabak nang ti pusom, Barok. Nag-aasap ti anak ko, nagkatuluyan kayo.
Manipunita, saan kami ngang balin ang mata pobre, iti padami at tao. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawa sa napauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.